زړه پیلامه پوسی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله مولانا العظيم وطن کی رسول کو فرو ہے ستاپنا ہر قدم کاریں کلئی اور لکا گل چپ شبنم کاریگی کلئی اور چس پردستا لکم نتمامی گلام اور زکا گتو کی کلم کاریگی کلام چاچو زلد مادناوین پہاوستب کے نم کارگی کلائی او چاچو زلد مادناوین او پہاوستب کے نم کارگی دو جہان والستانیا پیدا شوی او خون قسم چدا قسم کارگی کلی او د جانان لبرکتا اے ملنگلو او زکوار پر حرم کارگی ذکر ما ته ټول سره بدرګم د کډیره مبارک میاشت او لکه څنګه چې نن جناب وکیل صاحب دوه افتخار کړی یو دا و چې د صلح په نوم باندې کوم ګډون وشو افغان صاحب او د جناب وکیل صاحب محیدین ټول مرګونه مننه کوم چې د دې وطن غږ پورته کوم او صلح غوښتنه مو وکړه مونږ هم په دې کاروان کې اوس شریک شو خدای دې مونږ ته په هر قدم باندې اجر ورکړي دا دې خدای مونږ الله پیدا وګرځوي په دوهم قدم کې نن دغه ویشتام ډېر ښایسته قرآن عظیم شان ختم وشو ډېر ښایسته مې کړي نیولې لوی خدای نه ورته اجر غواړم دا په نور عمره کې لا اله الا الله محمد رسول الله لا اله الا الله لا اله الا الله وطن کا سرجش سر بدرگائی کا جرد شم قربان پا محمد نبی رنگینے سخکل مدینے سخکل مدینے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ لا
इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ताकि प्रभु शेर सकले मदीनाए सकले मदीनाए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह لا إله إلا الله سمر اسمك ورونتي سمر درياب ندي سمر اسماننا الله سمر اسمان ندي رب دستا سے پدکڑی پوہاسے اوئے سکولے مدینہ سکولے مدینہ لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله شرد شم قربان محمد نبي رنگینہ سکول مدینہ سکول مدینہ لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله جنت جنت تو دخل محبت تو سمرا پورا حت اللہ سمرا پورا حت تو کل پکار ہے جنر সকলে মদিনায়ে সকলে মদিনায়ে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ হক লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ সাজিদ বাইদায়মা রমতা পসজদায়মা তাবানে শহদায়মা তাওয়াল মল খুদায়চি শিরিন নাজনীন সকলে মদিনায়ে সকলে মদিনায়ে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ দেশম গোরবার মুহাম্মদ নবী রঙ্গিনায়ে সকলে মদিনায়ে সকলে মদিনায়ে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ډیر زیاته مننه کوم د استاد عزیز ملک خواږه نعت شریف څخه
او د ده ملګرو نه هم نړۍ مننه کوو عارف ګل او حاجي صاحب عبدالرحمن نه چې دغه نعت ورسره زمزمه کړ. یو ښکلی حقیقت دی، وایي د انسان پېژندنه په دنیا او ښه لباس سره نه ده، بلکې د انسان پېژندنه د هغه په ښو اخلاقو او کامل ایمان سره دی.